Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Working President Meghalaya Pradesh Congress Committee, Ubaderu Deputy Chief Executive Member, Khasi Hills Autonomous District Council, Uba Pinshingan NCM, uliat ho bahapo ka party, kladun gajinga keren ka baklut bha, halo gajinga trelang hapadeng ka National People's Party, pat ka Congress, hapo ka Executive Committee, juga ki HADC. Habai keren bekala patai kubor ba Pinshingan NCM, uliat ho bagajing temu bukongsan juga Congress, penyetrelang bat ka NPP, kebayalam yaki isi, kalau menyo amen yaki kernet bahandu jengariti sensya kari India berkumjuru banyada yaka hok lotrai kitrairi. Habakkan halo ke MDC election ubah Pinshingan NCE melihat hu ubah hadin ke Voice of the People Party keladak ban pinmi yaki kertang juga kertong banyakun yaki election ulihat hu ubah ke parti kamduna yaki kertong berkelak ban pinyeng habaro apkunaili konstituensi. Naru bastang habang yate lang hang ni don ngai kan hapo MPCC idon tang ar digi poin gi bang yakren kawai kalong ban pen klan ya ka jing trikam daki an i bashai na ka benta ki dorbar snong ki sengken thai ki seng samna ki dorbar kur ka baar kalong ha ka jiri ba ka jing wan ra ya ka ni ka amendment ya ka ni ka khrnit ka ban riu jong ka bang ong ka 6 tengi sunat bah ka isi jongi hapo ka jing ya ba yalam uba penyak sing sim ngila persyang pan pendep ikan ni kam hafu ko por ngi thai pikir no bangi akren bahaya ke village addition bill ke bangi spoil no nomor ba kat do ni problem ning sebenarnya bah kan ni menta ngila yo ban thep haka admission of ilaka amendment ya ka jing trikam jong ka dorbar snong dorbar dom jing trikam jong ka sengen thai jong ka seng samla haka amendment ya ka linechak ru ngila yo ban thep ya ka dorbar kur urang ba kurung ta terda dengan i kumbang ila persyang ban pendep ya ki kam ki bal assign ba ai bor daka pisi ban ngi haban ong ba gini gidi ki common minimum program jung ilang baro engkat bad ka presidency mbe tang kata mentala itu dak anya gini benta gabamut kalong ba lada ki khul samla kitrei kanu ka kam ka baha la itu dak anya baru sikata te sa nyu baik kaseng ke bam itu daga ai sengan tredu dorbas nong ru ngila ong ba ka record sno ne ka village register kalong mandatory nomla ban ai kanu ka certificate yano ru claim entar shwa haka record sno bagadi ka kamram jong urang ba sno ban please haka dorbar sisen sisnam ya baro ki age ba lale la te daka la ban ai menta tang ba bihaban report haka de kamu bihaban fees ya ka dorbar sno tenga i bang ya pendep ikini ki age ba bahana ka benta ka interest ke dungi haka jinge de bak amendment juga sik sidil ru ngila persang pan le bha ki ong ban ai bor yang i ka district council de ka dipe bah i kumba ai bor gubernur ban ai bor ya ka sokar jela nominate hana nominate gubernur ngingong em mo gubernur nominate hadin bangila recommend mangi kapisa da babha state union finance commission ru kasyong ka state finance commission di state finance commission tingin member hangtai ya kabukut te platip bi kanong inyo em ngiyong ba kumbari recommend ka diskusul ya kata gapan recommend site kamu ngia protect yele dete hajinge de begini ki on representative tribe yang paling tak ada si kita. Yang baik armut, ibai kan thai wisen bang. Tang bahaya kita ru ban nominate nong free gubernur. Ni hab recommend mangi. Habang recommend mangi thai pla sutu hi. Ya nongin recommend. Te kini ki pi kadon li ketua bakhamma susu. Ke ba ongana baka village council baka municipal council kintri ka manong opor hakapor bu gubernur approve. Tingiting me kataru, itingim ko ay village council. Ikwa sno dorbar sno ikwa dorbar right dorbar hima tidak rabu kata ka khamma yang pin bu kata ki bu ini hajing ya nyong bre kita ru kindri kam tanglada ngi aya konsen mangina di sungsul baru approve gubernur kamu nyilak hang kai wi jing khang na khamat khnang ba unnom nong free bagin
le ganu bakta ya interest jongi hang ni ngilap bangi ka kongres hang ni ka kita ilang barka MPP nga persiang ban le ya ka badai tenre ko ba ong kadon ka pressure hadu menta nagi fertile organization naga youth congress naga mahila congress warna kaliang let's say kala 100 check ko ICC ru ikan ya ba imdalong happy ong mentaba kung ke MDC Congress bi kailang ke MPP bila itri sibon na mentaba dai teki bo penlong pare ka party jong piban penbor ban weng jing kesal nam ya katang pi tengteng longi ki nong yalam ngim su thu ka ika main jong bopun balang ajing pe jong ngi la persang ban perform ba ko ma pi tenre ka jing kwa jong ki kalong ba ban weng de ha bang ya ngap ba Iba pun ki parti bokas lese ngatai PI bah ki social media ki iru. Ba kim da kham sutunat ya ka polisi jong ka NPP. Jadi saya katakan dia kedau. Ndai hajing lap jungi hang ni pedang lek bun ki bapa. kami ode ke daw ajan ke Lalu piong kata kam dei bagi jan yang rision mesti makini la nadu mensua. Ngatai ndu benai mensua. La persang iban ong yengi. Dia kasulong ba nakaliang jungi pada idang bun kini ki kam ki bangai di ban pendap ngidang susanut hi ban mar ki bun ki ya ki kam justice sentri ngidang dep ya ga mo ya ga khairim ke bangidang shu dep bun dia ngi sudon kam ba ban pendap kini ki hindai kan ni ka jing pressure kam dei tang mentan adu mensua itu kemun lada kemombo ya kata ngampat laban komen kadang ngong ipin adu mene bagadei ka bakluit ba kajing ka napo ki nong tri parti yung kongres kadai kita lang hang ni ringi amta ngi hap hai abang pai bursai ngi hap ban page ba kamdei ban don kanu ka ban kta tian dei tang bala kumnu kumba ong no mo kanu ka bala kluit ya ha ka bakut kan sami de kada kami kanu ka hapan syai de kada ka syai ngatrai katuan eskingin syai jawabnya apa parla ban komen namar ba ngumang fi ba hadu mentangi don in a good time but ngi ala ban le bon ki then re ngalong fi ba only few days kata ke ngi thai kum kita ki ba penlongi parti bukas jungi ruban ban ya lang sata then re ngi hadi ba kai komen jong tor mukul tingan don kata ka jisu ko jong u then re habakut nagaliang jungi katu kan ni ki nong ilam jong kongres nganong all nganong barokoi idon tang wi ka thong badagi don hangnu ro ngindon yu senyang benhe na ka benta ka inan pagi briu jongi dia hendrei ko mong pina rum ne biang bagi tentang haban snap baro atli skor nen marba nginum la ban go against ru ikani sngo jong babun balang ngale sing nong bo sa la ru o ngila sa la hi kata for many mon tendrei ibun kidi ki pade ki bangi don kampan le tendrei ya kata mo ong ifi very few days ngatrai insa take a final call pi kalong kanikin kabakloi thandru teng kamlong kabak sem thandru ka kamlong ka depend ka situation nginong menang batai kata den ka sulong ba ngin haban snap kini kini ngi adu kan ka yu khamtam mangili bagi dega national party ka kesongru ka direction naga party na jrong de le sengin ap kini khandir ski ka jisko ndai banong ba nagaling jungi bangim da sutunat kamut kata tendai ka sulong ba hapan snap nomor gilian kan dia tinggi khot di kalong general but fresh but fresh tu jadi kan ni ka jingkot application jungi ka syong ka block pada recommendation kamut baka block kan recommend tang way ka ban recommend on merit list number 1 number 2 number 3 dan ya katakin discuss ka district level. Let's say kalau pandon chain yang tay ke district level number 1 number 2 kasyong ka observation jong ka district dan kan sapoy ka state election.